گاوا پینوس هور هور ده اسیمان سپهی ده نیچی را پیوان دکه گلین روژه ین زیرین لبجنا اوینا بهاره خود پیچه پیل به پیل بسکین خواه جبن شهرا کسروانی بسر مشتنور و دشتا سروج ده برد ده شاغن فراتجی جی عشقا جیانه سرودا ماینه دریسه تماشاوان هجا چاغی و خوش بم میوان خلق آمه ایرو ماموستا جان براهیم ما به هلبستکوی دست بگر ماموستا تبخیر هاتی خیر دار بی سپاس شترا ساق به سپاس ماموستا ام هنکی تا به تماشاوانان بدن ناس کرن از کسایتک وک هر کسایتکی ji gundewarên herêma Kobanî ez dayîk bûme li gundê şeşê yê girêdayî bajarê Kobanî lê hema di saliya min de em çûne bajarê Reqayê bîtir min jiyana xwe li wir derbas kir zaroktiya xwe xwendina xwe dibîstan hevaltî ev rewşa me li bajarê Reqa bû heta dema ku alûziya Sûrî dest pê kir ez salekê vegeriyam Kobanî di piştira ez salekê çûm Ruha li Bakur di piştira ez hatim Qamişlo ev bû 10 salê min jî ez li Qamişlo dijîm heta ana سر چاوا ماموستا تل کوبانیش دایک بویه تل رقا جی مایی و قامشلو جی دور چاوا باندورا دوریل سر هلبستین تا نفساندنین تا دیوانین گوتا چاپ کرنه berî her tiştî ji bo min yanî her bajarekî Kurd gelek jara ji min pirsîne jî tişkîşan bajarî ez bêm ez ji Kobanî me ji Efrînê me ji Qamişlo me ez ji her gund û bajarekî Kurdî me ev yek ya diduwa bîtir ew çanda civakê û ew coğrafiya wê civakê rola xwe di helbestê me de bîtir dide bi rastî yanî wek girêdan ez bi xwezaya herêma me de girêdayî me anha meselen em dema ku em dibêjin Çemê Ferat, Miştenûr, Deşta Sirûc evana ku digên hev bi rastî tablokek gelkî çeleng derdixe ji ber vê jî evaya ev çelengiya di helbestê me de xuya dike wê xuya bike wê di nav peyvê me de bîtir derbas bin wê bîtir di rewşa min e wêjeyî de wê xuya bike a helbestî de wê xuya bike بله راست شخوا نهاد ما هلبساتی جی خوند دور دشتا سروجی فراتی د نفساندنه تا د نتنی او هلبست پر دور تدخویانی کرن جبر گوتل وان دور آجیان کری یان جی او دور د هلبست تا د جیان دکن بی گوت وابین زمان بخوادê dem û cih pir giring e wek dibêjin ezeman û mekan evaya pir giring e di her bûyerê de û di her tiştî de di jiyana me de yanî divê em çi tiştî ve em îro girê didin bi cih û demê de gelek cî bandor li min kirin gelek dem ez tê re derbas bûm bandor li min kirin yanî me gotî yanî ev her du her dem di jiyana me de payidar in yanî tu ku de darî dem û cih wê her tiştî de bê girêdan yanî her tiştî me bi dem û cih de tê girêdan gelek deveran ez çûmê bi rastî yanî pir jîxwe ez careke min ez çûm Efrîn min got jî gelek jara min gotiye ez li gundewarê Sûrî tev geriya me lê tebla herî çeleng min dît Efrîn bû gava ez çûm ser çiyayê Kurmênc û ew xwezaya û dar û ber û yanî ew rengrengîna wê xwezayê wê civakê bi rastî bandoreke pir mezin li min kir تو وک نویسکارê deverê tên nas kirin ya na bi rastî yanî ne min got ez cih pir giring e ji min re û carna yanî ev di peyvê min de xuya dike ez bikim nekim ew cih ew xwezaya bandor
لسر دكي و ناف بيفي مدى تدنيري درباس تبي بي كو از بخوازم يعني جارنا كسنا بلكي جور بو يرد نيفيسينن از نكام از بيجم از جور وي وان بو يران از دنيفيسين نا بلكي جارنا بو ير برجرينجا د جيانا من دا از السر بنيفيسينم وبلكي بو يرجي درباس بين نكام تشكيل سر بنيفيسينم نا يعني نا شرط ومرجع انه حرب ويرك يستير درباس بأسر بنيفيسينم بويرنا هنا براستي يعني خو لمن فرض دكيك وأسر بنيفيسينم وبويرنا هنا جي ريوينا درباس دبن وزن كام سر بنيفيسينم بله راست دگلک دوران دیش خود خویانی کرن زاروکتی فقیرتی پنابری ده هلبست تدیدن روش همیروف بومن برگرینگه بلكي قالك هالبستفاني مي ولاتي عراقي جيش مرد بيجن دبي ت هالبستفاني اشتي وميروفاتي از دبيجم يعني دوزا زاروك كيبچوك برچي دوزا جواك كسيوي دوزا ايشو ازارين ما ايروش مراش حرتشتي گرنگتره جبركو از خود میروواهی دا بیتر دبینم و دبه از دوزا میروواهی د هر واری دا د هر جه دا از وی دوزه بحثاوی بکم قالاوی بکم دبه از ایرو بجواکی ناسکرم بدم ایشو آزار ما چنه بلکی کسنا درفای ولاتی ما د ناف پیوی مدا واتشتا ببینن دبه از نامخوا بگینم هر کسی الدنیای وقتاكو از بحثا فان إيشادكم از ناما خود جينما حركسي ومستعد شكر دس بنفسان دنيكر يكم جيروك يكم هلبستا قوت نفسان يا قوت بيت درباسي هلبستي بقشتي بو چه سال بو براستي از ده حشتي و چار بينج سسي وان دران از ده ئاستا ناوین د دبستانê da bûm dewir da bîtir ew zimanê wêjeyî bandor li min kir wexta ku min di dibistanê da dixwend çi roman bê çi helbest bê çi çîrok bin şano bandor li min kir lê hema min nikaribû tiştek binivîsanda dem her derbas dibû بلكي بيتر متخواست از بكراهي ناف ويجا كافم بلكي حيشتي وحيشتان ضم من يكم هلبس نيفيسان سار كلا دمدمه او تجربه من يكمين بو براستي جي بيبا ايدي من وقت بيجب رسمي ايدي من دست نيفي سيكر بري از بترس نيزك دبوم من نوير بو حرتشتي خوا برا درجي بكرا والبر حر كسي بخواندا جبر جارنا از ترسيام كيم بن از ترسيام نتير به نا وك از دخوازم چما بلكي زماني مني ويجي نوك ايروي دستي كده هنكي او بيفي ما هندك بون تيرا وان روماني ما نذكرن وان رومانداريا ما نذكر ليه ما دم حركو مرو کور داره مرو بیتر وی زمانی خوا فرهتر بکارتینه یعنی د زمانی عربی دا آن زمانی کردی دا بلکه هر زمان کتیرا خوا کتیرا چند خوا هی یعنی ام نابیجن کیجان زمانا کیمه و کیجانا بیتر لی همه هر زمان کتیرا خوا هی زمانی کردی جی تیرا خوا دویجه دا هی یعنی هبونا خوا پرفره جبرکو خوزایا کردی جغرافیا کردی پرفره جبر ویجی و زمان پرفره به و خویا زمان سیمین د دنیا دا ای به پرانی پیو رسن قاطی ناسکرن د دنیا دا زمان کردی جبر وی از دبیجم زمانی کی پرفره وقتا کو ام ببیجن دواری ویجی دا ام لزمانی خواه گرن دبی ام وان پیو ویجی ای کو تیره ویجه بکن يعني إيرو قالك بلكي دبيجن زماني كردي كيم هم نكار بي بنيفيسين أو هي شاشية كبرستي زماني كردي برفره لهما
ام نکارن وی زمانی بدنا هف و ویجای خود تیر بکب جوی زمانی يعني ام بيجن مثلا ميناكك از بيجم ترك پردما کنیزک هاتن هریمه زمانه کی چاندیل جمان تنبو بیتر زمانه خو بیتر عربی تیر کنه انا زمانه ترکی کفتی بیتر عربی تدا ببینی راست زمانه دنیا تف در باسی ناف هف دبن بجیرانتی یا بداگر کری یا بچه علاقه به لهما زمانی ایکو بیتر ای هاور دورا خود به او یا دبی کیمایاوی زمانی هی حتی کش دور خود به ایکو زمانی تیر به بیتر نابیج هاور دورا خود ام بیجن کردی ایرو د فارسی دا جهه د عربی دا جهه د ترکی دا جهه جبر کو زمانه کی کفنار و تیر خو د هر زمانان د جته دیتن و زمان ما گوتی تف در باسی ناف هفت بنا یعنی آنها عربی جی کتی ناف کردی و کردی جی در باسی ناف عربی بی و فارسی جی وها یعنی زمان دنیا تف تینا گوهرتن و تینا داگرتن بیتر یعنی وقتا کو کیماسی تی ده هبه ج زمان دن خاطر دکه بله راستش خوات د زمانان بساندی کردی و عربی براستی ایمن د چند دمه هنه چند کمنه کردستان عربی دا مخواندی و چند کمنه مالباتی و جواکی هی آکو من جواک خود جیان کری یعنی او گور و چند از دنویسینم وقتا کو از به چند کردی دنویسین به از زمانی کردی بنویسینم وقتا از به چند عربی بنویسین به از زمانی عربی بنویسینم هما براستی کردی کسی از فیری تیپه که کردی نکرمه اش خبر فیری زمان کردی بوم و متکار بو یعنی و داوی بنویسان داجی بله اش برویت بحثا دبستانا تایبت دبستانا هلبست تایبت بجان اره براستی از وینا از دالی هلبست دا ادبیجم یعنی گلک جارام گوتی یعنی هر یک دبیر رنگ کیوی دویجه ده هبه چیروک به هلبست به رومان به شانو به چه بنویسینه دبیر رنگ کیوی هبه ایرو از بنویسینم از برنگ سیدای جگرخوین سیدای تریج بنویسیم تشتک مشخور نکری او دبستانا وان مبیتر بلکی فرکر لی هما کو از برنگی خو بنویسینم ایرو وقت دقوتن دبستان بهرمندية المدارس الإبداعية يعني حريكي تقاربوا بشيوية كي بنيفيساندا حريكي دبستانك شخور أفاكر إيرو دبي أمجي وك نيفيسكار وك هالبستفان دبي حريك دبستانك كما تهيبت بمهبة دبي أز رنجي خطي دا ببيجم نا برنجي حركسي نا أزوان كيم دكم أو بلكي ريباري منا دا نيفيسي دا ودا كده لهما ایرو چه نابه از خود نویسی کسایت کی ده ببینم و از خود نویسی خود ببینم و از کاربم گور تشت باوری من و گور شیوه من نویسی از بنویسینم بله راسته باندورا وان دبستانان نویسیتا قط نبو یانجی نبو آلی کارج دست پیکا گو تا دست به نفساندنین هلبستیک براستی تشتک به انجام دجیانا تر در باس بیتنه يعني تشقصا كباندور تنكي الا دنيفيسي تدا رنجي شويه تدا وخويا بكي انا قالك جاران كسايت نجمر قلتنا او نيفيسي تي عربي بيتروك شويه محمود درويش اري از جريداي محمود درويش ونيفيسي بيتر وهلبستي ورنجي محمود درويش هلبستي مدا خويا بكي لهما از خوك محمود درويش وكم تشي نابه يعني دبي از خو غور خو بنويسينا لهما و باندورا هر كسي كومنجير خوندي يان من هلبستي بهستي و د نويسي مدا درباس بيت ماموستا راستگزي يعني واقعيت ده هلبستي تد تخو يعني كرن يا او خو برانوا نفساندنه تد يعني نتيجه سربيهاتي انگو دي جيانات درباس دبن انا چقاسا مروف راست به و دنیویسی خدا به جواکا خو و روشا خورا و راست به سرپیهاتی ما او راستیا منه ام نکار خود دوری وان کبن از بخواه یک ایکو دخوازم دهندری سرپیهاتی خدا از بنویسینم از نکام خود دوری بدم آنها از مروفه کی کردم از رابم خوابك ما جنتوا كدن بلكي زحمتها از ببم چما
خوينا من كردة زماني من كردة چاندا من كردة أفسر بهاتي منا يعني از نكارم خو بقهرم بترجي جواكا من جواكا كبإيش وآزار بجان وكل وكدر أبانا بيتر يعني جواكا ما إيشياي از بكم نكم از دهندر هلبس تيمدا دهندر نيفيس يمدا هوارك هي وك امبيجن لورينك هي از نكم خود دوري بدم يعني كو از هلبست كيجي بيجم از كي بهاوار دست بي بكم بلورين دست بي بكم بايش وجانان دست بي بكم شخوا اوجي برسك ما بو راستي يعني پر ايش و كسر و بيري كرن دنفساندنه تد پیدا دبي يعني او دناوا تد يان مسألة دور و دردور باندور دكي ام عينكن بالنيفيسي هو وقتا از عينك بم جفاك را جفاك وي تشد خود مدا ببينه وي تشد هلبستي مدا ونيفيسي مدا ببينه ويش غمجينيا كنت دا جيان كيد مدا ببينه يعني وك عينك كي ايرو ام وي غمجينيا د جفاك دا اكو ام تير درباست بن ام اش كردكن وبردردكن جحر كسي كما بخوينه لاز دبيجن بحثا سربيهاتي يعني كريان جيما بحثا ايش و كلو دیوان انتی گوهات شوتاندن دیوانك دیوانتا لباجار کوبانه دما داگر کریا داعشه سر باجار هات شوتاندن بشر گومان دکم دیوانك جيل رقاي هات شوتاندن بري سالين شورشا سوريا انت اويا رقا بري هات شوتاندن سالا 2008 نهان دابو شخوا حكومات دستلاتداريا رژیم سوری و ملت د نوروز د بهف کتن ایجار ایریشی مالان کرن و او پرتوکی من و او نیویسی من چون دوردا شوتین دان هذا كم دوردا شوتي چو و يكم جي دما كو داعش إيريشا كوباني كر من المالك داني بو برتوكي خو و نيفيسي خو من المالك داني بو از چوبوم روها او مال بومبايك ليك كت و شوتي او جي دور دا شوتين و بلقه نكر بو براستي من الجام خانه هشتبون تفتشون پشتی به 10,070 من لورين شابكر او ونداكرنا وان ديوانان چاواب ترجيان كر چاواب باندور براستي ما برزحمت وانا تليفونها من كرن قومالتي رقا 11 بر و قومالتي كوباني شوتي شو از پر ایشیا مختاكم النيفيسي خوا برسيقو اوجي شوتين از پر ایشیان بي جمالي بيتر از بي ایشیان يعني او نيفيسي من او دان هفا من جمالا من جرينكتر بالجامن يعني وك قالك جاران كسايتي ما كود نيفيسين دبي حر برتوكا كما وك زاروكا كيمي براستيجي يعني نهندك جاروك ما قلتي يعني براستي قافا كو تبرتوكا كخو وندا بكي يا بيش وطندن وك زاروكا كي تاش دست دارج ناف دستي يعني نا ايشا كنهندك براستي ضدان هذي من دبرتوكي متشون من تشاب نكرن ومن بلقه نكربون و اسبر بي ايشيان براستي ليه هما في داوي من صوص دا دبي الزو تشابكم من كاربو صالة 1070 لورين تشابكرال في الرقم شلو بشتي براوين آسو من تشابكر دو يمين سيمين كوشكا كسرا من تشابكر چارمين آنها الأوروبا تشابو بدنگا جان و یا عربی جی از آمادت کم بلکی در فتشی به دم کنیزک دا از وینای چاپ کم بلي راسته او سربيهاتين جو برتوكيتا هاتن شوتاندن او بو وك يعني ام دبيجن تحفيزك درجوك بيتر بنفسين هاتا بحثا لورين كر دهندري لورين دي چت خوازب بده خوياني كرن براستی دلورین دا ما بیتر بحثا کوبانی کری هريما كوباني و او إيريشا داعش للسر او پنابريا ملتي كوباني جند و باجار تبدا بون پنابر جبوك وك شنغالك دوباره نبيل كوباني تدي ملتي كوباني دركت نه خو نخست ناف دستي داعش
وجبو او كچكي وان نبن لباجارا بفروشن و براستي ملتي كوباني خدا آليكي حتى كو هيدي كوباني رزگار بو بگريانا مالي خوا بحثا زاروكتي بحثا ايشو آزارين كوباني بحثا قالك تشتي دهريما كوباني دا استيداد كم بيتر يعني او ديوانا من كمين رنگ كوباني تيدابو امي هلبستكي ج لورين گهدار بكن بدنگيتا زم كش هلبستي دريجن اما هنا كيش دا بس بخونا جمن تيكو از بقريم وبكما قيرين وهاوار جكولا خواز داناينم في باري جمن تيكو از بقريم وبقريم تاكو قريه منجي بقري دقوريا من دا مايا بيذك قريداي ودرنكت روج بروج لاشي من دخوي وهيدي برف مرنه من دكشينه ويشوي ما يدلو بك هيسر دناف بجانجن من دا ونرجيا لبر تشافي من دنيا كريا مج وهيدي برف كوربونه من دكشينه قيدايكا من نافكا من خستبو نافا مالكن هالبستان كده هر شويدا هستين من دنالن وهيدي برفداوية من دكشينه أفرجاك ويجي هالبستكي قالكي سباس سباس خوش ديوانا ديامين كي جامبو دو يمين من براوين آسو چاپ کر براوين آسو اوجي هالبستين دريجن بيتر لسر ايشا عفرين كلها عفرين او داگر كاريا كل عفرين شوي براستي از بعفرين بيتري كوباني ايشيام چما بويرين كل عفرين بون براستيل تدورا الدنيا نبون يعني دار زيتونة نهيشتن وبرين ام چو بيجن يعني حتى كفرين عفرين دنالنج ايشا كوهات سريواندا نها جارنا ام بحثا وجهها شورشت كن او بعربي دبيجن ادب الثورة نفساندنين شورشي برهمن شورشي از دبينم دنفساندني خود تبر بحثا شورشي جيت كي يعني وقنها تا بحثا عفرين كر ام كارن هلبستكي دن گهدار بكن جه هلبستي هلبستكي بكون بخوا يعني دوز شورشة چه دوز الدنيا دا او بخوا شورشة يعني جارنا دوزا تد نيفيس هذا او بخوا شورشة كد نيفيس هذا من السرقة بيداني دبي گرجيان پوچ و سقط با درياجي ستور و بي پیل با و زمان لالو گريداي با هاوارا پينوسان و هر لدار با طالان ولات بي برفاني و ويران مالا بي كباني تنه هيوي پیدا دکن شادي و پينوس دلان دکن بهيوي گرگردون چقاس بلزبه و روجه بو متا کذبه ورزن زویان و تبدا رزبه شاغن پینوسه و هر ببربه گرجواک نخوندا و زانابه و خو نل سرباس که خونام به و میروف هر دم پریشان به و نخودی قرسکک جیان به قالك سباس سباس خوش او چه سالته او اویا براوین آسو مد سالا 2019 چاپ کر لور القامشتم چاپ کر براستی نیزی دسد اجمارا وان دسد بو آنها جی نمانه جی نل جمع مانه بکی نل پرتوکخانه جی مانه پشتی داگر کریا لسر عفرینه چی بو اری اویا 2019 من چاپ کر جهه کی دین دیوانک بناوی ودنگا جان او بخبری ودنگا جان کشکا کسران هی آسیان آچاران ودنگا جانه آسیان کشکا کسرانه اما تم بحثا ايش وكسران اری براستی ایش و جان و کسرین ما تم د پرتوکی مداهنه اما شفرجي هلبستكي بخونن اما جواجي بخوين انت بحثا چت كد دوين هلبست انت چت خوازي بده ديار كرن بده خياني كرن بقول بيتر از و
ايشن میروڤاهی ez şixwe re dikime doz û ez bîtir bi dû wan dikevim belkî di nav peyvê me de tî wî rengî bixwînî yanî helbestek bi navî raweste rawestekê liyekê li piyê û ava li dilekî ji birînan dikale pala xwe bide kurahiya keserên nifşan li pesara xweşiktirîn nîgaşa aso û mêzeke li nûbedariya şanogeha jiyanê çi pirin westan û wendanên me ketin û şikestên me û bêhtirin dansalên romana me stûna dûmana ku ji dilê me dikşe ta asîman dikşe giliyê me digîne xweda dibe ku carekê guh bide lava pêkwerî û hawara ku li ser rista paydariya me zuha bûyî lorîna xwendina zarokan lorîna xwendina kevokan eynika girî û nalîna zarokan e ji hilkişana hilma êş û janan dîr dibe tewaf û bergera mirî diyaran li kenarê kozika sermestgeh û meyxanan raweste carekê raweste li hûnana biskên şevê li rûbera daristaneke fereh û bêsîber li xwe veger gav bi gav ta roja zayînê û zincîra lukmên bêsûde hîna li eniya me daxin rêwî baro konê penaberiyê çermê pişta me xwar ne kes li piştgiriya me dibe dîwar gelek pirs di rîya me de rawestgehin gurzên xewnên stewr li ser koşkên sirgûngehan diperpitin rêwî jaro de were em di xwe de biçînin tovên hezkirinê û li xwe vegerin carekê termê nakokiyan kefên bar bikin weke miriyê Hindistanê û bi pêlên derya re bi oxirdarî bişewitînin. Dest û hestên te sağ bin. Sağ bî. Te liqam şilo nivîsandiye. Erê. Belê. Ya çaremîn vedenga can. Em helbestekê ji wî jî guhdar bikin bo em bizîvirên nivîsandinek tê erebî jî hebû. Yeke hinekî kurt e divir de ez behsa dinyayê dikim. Ez dibêjim çi ecêb e ev dinya. Pelên hişk û qerz û ha li bayê payîzê swarin rojên xweş û geş bi lez çi zû ewrê wî darin xewnên kedî û bêbask li pişta şevê barin mirovên hekîm gewre di civakê da şarin çima xwînmiş sitemkar ji ser axa me narin kedkarên ked wendayî roj û şevê li karin her paliyên bexte reş li dawiyê bêparin karwanên rê wendayî ji gêjbûnê xewarin gotin bidû tengahiya ferej ferehî dibarin va gêrikên rêxistî bi hev re alî karin dema em ne li hev bûn xêr û bêrên me xwarin ka me çi daye ser hev hîna em ji hev re marin ol û êl em perçe kirin lê neyarên me harin xwezî şêwra me yek ba ji hev re em ne dilsarin berevan bin li pişt hev qey dijminê me çarin çi ecêb e ev dinya zordarên me tetarin.
gelek spas xwe سپاس باش helbestê te eynî demê jî didin diyar kirin. Helbestê dîwanekî erebî jî hebû lê ez guman dikim te çap nekiriye. براستی مهینه چاپ نکری او یا محاضر کری آماده کری لی همه تنه مایه از چاپ کم Ji ber çi çap nake? هنکی تدی روشی نخوشه و او آلوزی امتی دا در باست بن آلوزی من نتنه روشه که سیاسی آلوزه که سیاسی براستی آبوری و جواکی یعنی ام ناگهشن کو وەک وڵاتێکی تڕەحەت بیت هەر تشتێ خوا تڤاڵە دەبی ژێرە بنویسینی و چاپ بکی لێ ئێمە ئیرۆ بیتر تشت نەدن ینی باڵا مەد شغڵین لێ هەما بلکی مامۆستا ئیبراهیم الخەلیل الرەقا ئەوژی پێشگوتنە وێ دنیویسینەیە هەما خەلاس کێ ئینشاڵا دەست چاپکردنێ بکەم İnşallah. Şixwe ew jî pirseke tîne gelek nivîskar dema dijwar dibêje berhemê wan pirin lê ema neçapkirî piranî. Yenî ew ne tenê meselen wek nivîskar belkî aboriya wî nake ne bi alîkar. Wekî din derfetên din tune ne alîkarin din wek براستی دەڤەردا ئەس ببێژم کیمایا سازیە مێ چاندی پرن یەک ژێ ئیرۆ ئەم بێژن وەک یەکیتیەکە نویسکاریە یەکیتیەکە ڕەوشەنبیری کارێ خۆ چی ku pirtûka çap nekin gelek ji wan nikar pirtûkekê ji mer çap bikin ev jî yani heta heya seqafî em bêjin ew jî desteya çandê dibe ew ji me re çap bikin dibe yekîtiyê nivîskar û rewşenbîr e ew ji me re çap bikin pirtûkê me em hîna wan wê êşê em dikişînin em hîna bilkî carin em nikarin û carin em nikarin çap bikin jî em hîna bi dû wan tişta ker heta ku em karibin pirtûkeke xwe çap bikin yani gelek pirtûkên me ana hene mesela çîrok jî hene bi zimanê Kurdî bi zimanê Erebî gelek jara ez tevrî mehrecanê çîroka jî bûme ez nikarim çap bikim yani ku ez salê ez pirtûkekê çap bikim ew derfet tune yani bîtir ku derfet hebe ku ji alî aborî de jî museade hebe yani belkî em karibin salê di du siya jî çap bikin ew tiştê me nekevne ser hev û wan gelek kesê me ez îro ne ser xwe tenê ez dibêjim gelek kesê me çûn koça dawî kirin û pirtûkê xwe nikabû çap bikire heta anha belkî dindir mala de ser revka û belkî hinek çûn wenda jî bûn û kesî nikabû ji wan re çap bikire rastî ez vê rexnê xweşik li çi sazî mê çandî hene dibe ew li xwedî lê derkevin û xwedî li wan pirtûka derkevin û çap bikin teve ê ku koça dawî kirî û ê ku di jiyanê de dibe ew pirtûk yani bêne çapkirin û di pirtûkxana Kurdî de cî xwe bigirin. Bi rastî ew êşeke tim em wê pirsê ji bo wê dikin yenî ew derfet ew alîkarî ji bo nivîskar ji bo çapkirina karê nivîskar ji bo ku winda nebin em hêvî dikin çareserî ji wê jîr bêdîtin em bên aliyekî din te wek civakek nivîskaran yan jî multeqa edebî te bi xwe çêkir bû ava kirbû armanca te ji bo wê na çibû hûn giyan kwê derê di avakirina wê civakê wê civînê wê Ê bi rastî bîtir ya min çalakî bûn yani em karin şevbûhêrka çê bikin mehrecanata çê bikin wekî gelek jara min cî xwe di mehrecanatê helbest û çîroka de jî girtibû wek kar jî min dabû ser bi lê xwe lê hema min dixwest ez di riya xwe re yani karibim tiştekî ji wêjeya Kurdî re bikim tiştekî ez di hindir civaka Kurdî de ez rengekî bidim bilkî dibe ku ev jî kes pê nizane hîna min ne çap kirîne lê hema min xistî ew bername xwe ku ez demê ji pê re ez karibim wêne jî çap bikim wek ferhengeke Kurdî Erebî min gelek peyvê ê hane ku wenda dibine ê ku bîtir civak wan ji bîr dike ez wan peyva dime heve ez karim bikim ferhengeke Kurdî Erebî wan peyvê hane resen vejîn bikim ê ku wenda bûn ê ku ji bîr dibine ê ku civak bîtir bi kar nayîne
ام کاربن وان پیوان واز د هلبست خود جوان بکارتینم بیتر یعنی گلک جمر دبی او پیوی تا بالکیشن براستی زمان ویجی نگوتن و پیوی هانه نورمالن وقتا کتوان پیوی نورمال تنکتی چارچوبه ویجه لی هما دبی توان پیوی هانه رسن وان پیوی هانه بکارن ایکو ناتنا جوین yani em gelek caram dibe ev peyva cuyî yani pir hatî cûnane dibe em wan peyva bîtir bi kar neynin ka em bi dû wan peyvê resayên kevin ew peyvê ku karibin wê dîmena min bigîne îlhember min yani bigîne civakê yani pir caran hilbijartina peyvan jî bû min yani pir dozeke giring e yani wexta ku ez peyvekê ez karibim wê dîmena xwe ya helbestî bigîn me êlhember xwe bê çilmisandin û bê kuştin yani pir car heye belkî peyv têra wê neke biçilmisîne ya peyv heye wê dîmenê bikujê jî vaya jî gelkî giring e birastî berê rast e ji xwe te gelek deveran xelat wergirtine ew xelat ji bo nivîskar dibin yanî alîkarek dehmek bêtir yan jî dibe barek li ser milê nivîskar yan jî tenê remziyetek û sad derbas dibe tu ji bo wan xelatan çi dibêjî ew bi xwe xelat yani gewzeke bû helbestvan bû nivîskar bû her kesî rewşenbîr ku kedekê de lê hema di civaka me de bîtir yani pir caran me dîtî di mehrecanata de xal û xwarzitî û ya dostanî û ya heval dî evaya bîtir tê meşandin ev jî şaşiyeke birastî te wêje kuşt te yani tiştekî kêm kir wexta ku tu her tişt rastiya xwe derdikeve birastî kêm dibe fe ji bo rastiya her tiştî û di hindir wêjeya Kurdî de dibe em yani pir caran me dî xelata yekîtiya Kurdî ya dezgeheke Kurdî ya saziyeke Kurdî çûye ji pênûsa Erebî re anha a giring em pênûsa Kurdî xelat bikin ne pênûsa Erebî xelat bikin bi Erebî her kes dinivîsîne û bi hezara nivîsane û Ereba ji nivîsane û Kurdê me ji nivîsane û civakê Erebî xweşik li nivîskarê xwe derketine lê ka civaka Kurdî xwedî li nivîskarê xwe derketî dibe îro di riya wan saziya re em li pênûsa Kurdî xwedî derkevin û em wê xelat bikin ji ber ku her kes karibe êdî bi Kurdî binivîsîne wexta ku em xelatê xwe bidine pênûsa Erebî me pênûsa Kurdî pûç kir û berê jî dijmiran tiştek di xêr û bêrê me nehîştine ziman jî qedexe kirine û pênûsa me jî pûç kirine lê hema îro pir giring e ew xelat yani ez gelek caran gotî ew kesê ku helbesta min guhdar dike helbesta min dixwîne ew xelata herî mezin e bo min çima îro civaka Kurdî em bi hewceyî van tiştanin rast dibêjî roja îro te helbesta Kurdî yan jî wêjeya Kurdî di çi astê dibînin nerînê te ji bo pêşketina helbesta Kurdî yan jî wêjeya Kurdî demên pêş de birastî piştî demeke dirêj ji pûçkirina ziman ji pûçkirina çand ji yanî reşkirina dîroka me em gihan astekê anha tu dikarî bi serbestî zimanê xwe bixwînî û binivîsînî demake dirêj belkî li bakur kesî newêr bû di hindir malê xwe de jî bi Kurdî biaxistiya bipeyve lê îro yani kurdetî bû şanaziyek bo me yani berê demake dirêj nedîştin te bibêjî ez Kurdim jî te carna belkî dilijîne nikabû ya fedî kir te bigote ez Kurdim lê îro te bi serfiraziyekê û şanaziyekê te dibêjî ez Kurdim û gelek kesê me bi dû ziman ketin yek jê ez li ser xwe bêjim kesî ez fêrî tîpeke Kurdî nekirim tena xwe pirtûk ji xwe re danî hindir malê da min xwe fêrî zimanê Kurdî kir îro bîtir paymengeh û zanîngehê me çêbûn dibistanê me Kurdî çêbûn yani zimanê me êdî bi serbestî dikarî bixwînî evaya jî qezenceke pir mezin e birastî ne hin dike yani piştî bi dehê salan
تنکام و بزمانی خود بپیوی و بنویسینی و بخوینی و آنها ام نه ام کتنا وک سرهلدانه که بو زمان کردی اویا جی پر گرنگه و براستی زمان جی پیشت که ایرو ام گلک پینوس جهاتی ام دبینن چه ایکو درکتن للدنیای دور دنیای گریان ولاتین اوروپا ولاتین دن و چه کسی که هندر ولات دامایی یعنی ام کتنا بهارک ویجایی ایرو براستی بهارا ویجایی و بهارا نویساندنه بومه و گلک روی ای جوانی درکتنا اوجی بخوشکایی دنویسینن و به حسانی نوک ما پر زحمتی مدید یعنی آنها بیتر دبستان و زانینگه به کردی چی بون و بلکی للولات دنیایش زمانی کردی ایدی تی خواندن لگلک ولاتان لأوروپا وانجی تی خواندن یعنی کمارو بخوازه لکی جنده وره بیت کاری زمان کردی بخوینی و کار بینی و دندر مالی دا بیتر او چاند آمه یعنی براستی راستی و الگوری دمک یعنی پر بزحمتی و به ایش و شخوا داگرکرین رژیم جیل سر نوسکار یان جیل سر هلبستوانه کی ایرو ته هلبستا کردی باندورا هلبستا کردی لسر جواکی چاوا دبینی یان جی دم بوی دما وینه یان و ویدیو یان خب راستی تکنولوژیا يعني هنا كي سلبيات خوجي هنا وايجابيات خوجي هنا ام بيجن يعني جواني ما بيتر وقتاكم تدنيري لسر فان موبايلان وبوبجي موبجي ابليسكي هانا بي فايده وخراب براستي جواكي خراب كن ام خوازم بيتر لسر فينا بسكنن خواندن گلكي گرنگه ايرو پرتوكك كوب دست منك هفه اسكانم دريا تليفون اخوره پرتوكك الاوروبا در كذا كار پیدا بك بخوينم يعني اف تقنيه كو ايرو در كتي و اف تكنولوجيا كو پیش كتي دبي ام دغزمتي تشتي بفايده بك نه تشتي بفايده ايرو ام بيتر دهندر وينا دا دنيا تف بخوينن دنيا تف ناس بكن راست ام وگرن سال 88 دست پیکا نفساندنا تا چیروکا کلا دمدمی لگوری وی دمی وک جان ابراهیم بلو لوی خورتانیا خوا وک بیرانین تنرت چی شیره تیتکار بکه شبو خورتو کچین گو نود نویسینن وجه کردی شخواست خوازم وی بیجم يعني دما مرة قوا ام لدبستانا ما دخن ما بري خوي روجانه و اي حفتانه و اي مهمه الذهب ما تشوف برتوك ذكرين دخن يعني ام تي و برچي خوندنه بون ايرو ام دنيرن حرتشت بردستجي ناخوينن اویا گلکی گرنگه ایرو کجوان لخوندنه وگرن براستي جواك پیش ناکوه بخوندن ایرو يعني قاوا ام بخوازن جواك که پیش کتی جواك که وك ام بيج ام ببن ميناك دناف عالمي ودنيا ده دبي ام بخوينن بيتر بخوينن يعني انها ام بجواكي هاوردورا خورا ايكو بيتر بآلي اول ونزاني ده چونه دبيجن كرد وم پر پیش کتینه ام ج کدرا پیش کتن ام بخوندنه پیش کتن ام بوه چاندا خوی جیانه ام پیش کتن تبتي يعني جارك وكالة كمصريج مبرسي انه كتشا كرد قشتي في استي او دنيرن كتشي عرب وترك وافيل دورم هاور دورما مثلا ميناكك جي انه بيتر خوا فات شيرن وبيتر الي اولي باندور لسروان كري دنيرن كتشا كرد بيتر قزنج كرنا بيتر تشتي مازن كرن افايش كو هاتي چاندا مي جواكي هاتي براستي جواكا كردي چاندا کا خوی تایبت ہے یعنی ایرو او اول هانا کوهشتن ام دریا اور بنزانی کفن او باندور ما نکرن جبرکو ما قبول نکری دبه ایرو ام بیتر لخواندنه وگرن ام جواکا خوا پیش خینن ام کاربن بخواندنه ام جواکا کنوه آوا بکن هینا بیتر جواکا می کو دبن دستی وان نياران دا دخواستن بفت سينن لي ام لترسي وينا دبي ام جواكا كنه آوا بكن و آوا کرنا مجي بي خواندن ام نكاره تشتكي آوا بكن بخواندن و زانبون ام آوا بكن
شخوا پشتی وی نامه تی داوی جی ام برنامه خب داوی بکن به هلبسته که جی هلبستین یا گو من نخوندی ما گهدار نکریه کیش کابو کوشکسترانا بو یان کسرا بو یان اما ورن کشک کسر سر قابه مهفدانی باشه امی خاطرش میوان بخوازن و امی به هلبسته تب داوی بکن از جی سپاسیا ود کم گلک سپاس بوده جی گوت بو از میوانه ما پر کیف خوش و دلشاد بوم هاتنا و از ون میبانه من گلک سپاس از بوا شادم براستی و به کارمند قنات هواجی تفدا کسین کل سر کامیران وان از سپاسیا گشاد کم سپاس و از وی هلبسته دیاری و تماشاوانا تفدا بکم گلک سپاس گوت او در فدامه گوت به میوانی خلق آمه تماشاوان هجا ام دگهین داویا برنامه خو هون و ماموسته جان ابراهیم به هلبسته که و بمینند خیر و خوشید گر هنان و هلبست نبن اره و جکیم و کلک نل پی هف بن روج و شب گلو قی او چفلک بهش ناسین و روشنی میروف بهز و رک سرانسری ولات ما ایوانا هیوی یک کد و کار گرنش دل بن ما چه انجام ویج بربه چه قاس پینوس راستی گربه وی هر و هر بار گرام به وستانک بقى زنج به قد پوچ و بر آویت به زانست گوز و آروان به بو ایش و کلان درمان به گر ستران و موزیک نبن شاهیج چه پیدا دبه خوزی چپ و راست لهف بن دابا چوچ ناو مرابه تجار لیلان نابه راستی و نراستی وک لیلان دبه چه قاس میروف خودی سنج به وی حواله دوزا خوبه گلک سپاس ماموسته هجا و سپاس دلال خوش